matimu ya komba leswaku ri minkarhi hinkwayo loko albamu ya vona yi huma vanhu hinkwavo va khitikana ku na nyanyuko wukulu etikweni. Social media yona a ha vuli, van'wamimovha va batubele va tongisa vuyimbeleri byakwe. U huma eSaselamani kusuhi na ntanga wa swiharhi wa Kruger. Vito ra yena i Thomas Hassan Chauke, kambe masiku lawa swi ta va swi hoxeke ngopfu ku vula vito ra yena u nga vulangi ku ri dokodela. Hi wavunharhu wa the 17 October hi dzumba na Dr. Thomas Chauke kwala ka Munghana FM eka dzumba ra mina. Tsundzuka awara ya 2 ku fika awara ya 3 hi ta bomba ni Mhlengwe. Dzumba ni vakhale. Dzumba na mina DJ Brian. Waitiva radio kumbe woto Dokodela baba isikani nhlekani vukile dokodela ngifukile ngobona DJ ngikubona kombela mawoko mifike 11 ekhale kazi masiku nifika nkarhi muni mfuka ba fast 2 kuri kunifana fika 2 Dokodela evimfika nantsema mkhomena endlala manje hayi ile kule na kuna ndlala ala kumi zamanyana dokodela kwala ya akuna nje sisama imato mongula ba dokodela siku dokodela risungula njani kahle swinene risungula kahle ngopfu pfuka nhlamba ebisenwa tiya vini ya studio siku na siku mtsamisa sweswo nitsamisa sweswo a ni tirhi swin'wana Afrika-Dzonga hi mutshembisi ko ta va kona vele nena ya tinena eka siku ra namuntlha vele Dr. Thomas Chauke sibela ka sungula rona mara tsundzukana risimu leri ri tsundzuxa ya a ku ri ku tikiweni a ku tika nkarhi lowuya a ku tika yini dokodela a ku tika marekodelo ni tsundzuka ni yena fika ni nghena aka David Tekwa a va kwele Doke House yi la ku murha va yisa van'wani ku hano loyi nge tirhisana loyi man se ni suka ni ya nghena a GRC evi ni kumana na vakulukumba va lava va nga ni recorda va ku tani wa vunharhu ni ya ka interview no ava ku ti auditions audition na n'wina se ni famba na band lucky a ni fambe na band ku hi ya ku marketeni ti record companies swi evi ni fika laya hi nghena aka room yin'wana ku rheziwa loko a ye ka yona va mkhonto va rheza hi le ka room yin'wana lava va Matengu Sisters eva mani Matengu Sisters Matengu Sisters i nkulukumba loyi a va ku i mkhonto boy Masaka swo tani sweswi a practicela kun'wana me ni practicela kun'wana ivi a va ku ni ta recorda 2 sides swi recorda nyana leswi swa one side A and B 1 and 2 ringana CD masiku the 7 singles 7 singles mara ntele ku nchaya Nyoresh ba vitana Nzimande a ku ri Nzimande producer a fika yimala nyangweni a tlela henhla a ku 10 sides 10 se ku va yini manje album se mara a stika klampim aneri a ku ri magale ya ku amashangana ku fika amashangana so audition amashangana namhlanje ku buwa track le Afrika-Dzonga endlela leyiwani fele va kona dokodela i nkarhi wa ku va ya mavhengeleni mi nga yisa mavhengeleni hi le ku haxe swin'we phela namuntlha vhele a hi le mavhengeleni va byeleni vayingiseri vayingiseri se ya mavhengeleni
Mayor wa masipala wa Makhado Michaviseki Councillor Shonisani Mildred Sinyosi va ku rhamba eka vathu pili build up event leyi nga kunguhatiwa hi ndlela leyi landzelaka. Dokotela ni vona mi kha mi khoma mi nga heti katara yo mihlohlonyana ya man ya mihlohlonyana ya ami ana okay yi chayini hitwa ke nitwa hi sungule kahle nitwa mi jikela ndlele nyana loko hi sungula yi chayini hitwa no ani nga la ku chaya Dokotela komba ku vutisa mhaka yin'wana ya nkoka swinene ngopfu leyi twe hi mina leyiwani ku na mhaka ya mpfumalo lowani wa malembe ndzhaku leyiwani ku fana na mpfumalo wa risimu leriwani i xingondo lexi ku ya hi mina okay ya ivi a hleka namba mali leyiwani number 2 akuye number 2 number 2 akuye number 2 ivi ka number 2 va ku mi famba mi nga gcini hi risimu ra njohele mhani njohele papa mi hla mi phinda futhi kwala ka album yeliyani mi hi nyika risimu rin'wana ra mpfumalo wa muxaka swonani hi ku mati matsongo dokotela mi nga koli mi ya mahlweni ka ximatsisa number 4 mi hi phinda futhi hi mpfumalo lowun'wana wa muxaka walowuwani dokotela komba mi hi byela hi mpfumalo lowuwani nge hi tlanga risimu leka ntsongo i xingondo mani i xingondo leswi hayi i xingondo lexi i xingondo lexi fanani ya ku endlekeni i mana ka mbyako mi xi tshika mi nga ha yi mahlweni no vona mi nga ha cini no vona mi nga cini hi tona teto tani nkucetelo wa mpfumalo lowu wa muxaka lowu a wu sukela kwihi dokotela a ni rhandza ngopfu ku yingisela Devre Ngwenya minkarhi yin'wana ya a ni yi rhandza swinene so ya wu sukela kwalaho loko mi ya studio mi kandziyisa mpfumalo wa muxaka lowani katara yi va ya ha chuniwe hi ndlela yaliyani mi nga yi tirhisa xiswona kumbe ma yi jika mi yisa Zimbabwe na a yi jiki a yi jikiwi a yi jiki ya hi tlangeka na sweswiwati mi nga yi tlanga xingondo xona sweswi kumbe fana mi rhanga mi practice nga ku ni fanele wala dokotela a ni nga chaya mina mi nga yi chaya dokotela mina na dokotela hi mhaka yini hi bejeni so hi twenty ni chari rin'wana na rin'wana I tell you like I said 1 2 1 2 hi va lava dokotela la xigondo Dele mane dele papo dele mane dele papo dokotela yona man hi yona loko mi vulavula mhaka ku amungisela vadevera ngwenya ka swin'wana swi ta ka mihleketo na mina dokotela a ni to ku ta mi ta swi hlamurisa ku yini kambe swa ta laha mihleketo na mina ku ri ku lava kulukumba van'wanyana va twisisaka swinene ngopfu vayisela vona a ni to ku mi va ri tiva risimu leri ke loko mi nga ri tiva swi na mhaka dokotela ma va tiva vayisela swi dumile ni va yingisela ngopfu lawa hayi so yini dokotela hayi so yini ayijo yini xi nga hlawuleka xi endla ku ri mi hetelela mi tsavula ntlawa lowu wa the Soul Brothers eka vanhu lava nga tala misava leyi hinkwawo na swi tiva loko wo tlanga rihi kumbe rihi risimu ra vayisa lavawani mi va rhandza ngopfu ku endleke yini dokotela mi rhandza base yani kumbe mi rhandza vayimbelela kumbe mi rhandza yini ni rhandza swilo hinkwaswo swa Soul Brothers kahle ni ta ku swilo hinkwaswo hi mhaka ya ku Maxwell Mngadi rhandza machayele ya yena the Blackmores na marhandza machayele ya yena ivi ku va na the late Zakes wa base ivi ku va na the late David Mason ena mi bala hembe nyana ku fana la baba hayi khona
ya durha ya n'wina dokodela la hi vona mara ni loko a yelana phela se David Masondo ne kuluma loyi a hlawuleke ngopfu ya leswaku loko a yimbelela a studio loko a yimbelela live a stagini a swi fana ne kuluma loyi a mi ta fika mi dyohetela hinkwenu stagini live ne mara loko fika yena swi ta cinca milunga hinkwenu a tlha cina dokodela onge mkhalabye loko mi va tsakela ku fika kwalani hi vona ka yini mi nga zangi mi va na risimu na vona ku fika ka nkarhi wa sweswiwani no loko hi ta va na festival ya le Giyani Stadium nkarhi wun'wana ya ku hetelela hi fike laha hi vulavulaka ku hi fanele ya endla collaboration na yena David a swa ha kotekanga un'wana loyi dokodela Demukuvela wona hayi demukuvela khona dokodela so nga endla ka sunga mi nghena studio na alo mtukuzi ya ungako asile ku onge ya nisutwi ya nisutwi ene mi nga no musu ku nisutwi ku no sti mi tshama tirha na munhu un'wana handle ka Senior Sisters n'wina mi nghena studio mi handle ka festival leyi nga endliwa loko hi pfula ribye ra Pound of malembe ndzhaku ya no va kona lava hi nga nghena swin'we a studio yena David Masondo Jabu Khanyile ya na va ri maluwa kumba lo voice lekulu ya wa man pen no Tshepo ya na va Tshepo ra AIDS concert na tsundzuka mara ri helele kwini risimu leriyani mara antikurhelele kwini risimu leri hi ri endla a Bob Studios le so ya xin'wana hi lexi na Lucky Dube xin'wana hi lexi ni va vumbule hinkwavo vatsongo vambirhi vanharhu ra ndlela leyani i Mr Bao lowani i mfana ntsongo swinene ngopfu mara ku na humahungu ndlela ku ri mi twisisa ngopfu mi swi twa hi mani dokodela ntshikeni hi ta tlhelela ka sangwina ku ri ina mo loko ku nga ri swona mo ala mo ku a hi swona hi baroni a mi nge ali i yini xi nga hlawuleka ra yimbelela jaleri ra yimbelela ya no una vuswikoti mchanga wona mchangani kulena dokodela la ku twisisa mhaka yin'wana futhi loko munhu o fika ku ri n'wina ma yi tlanga gospel kambe mi tlanga hi ndlela ya n'wina mi nga kaneta ni nge kaneti ni nge kaneta i yini xi mi kucetela ku mi hetela mi endla tinsimu ni nga tlanga tinsimu ta ku fana na va buku yi byerile ku nga title track ya yona vhele na yona tinsimu ta ku fana va tsundzuka leyi suka davulosi i gospel ya muxaka wa yona leyi ntiyiso ivi tinsimu ta ku fana na va Sodoma na Gomora i xivasiso namba 16 yaleyo vhele tinsimu ta ku fana na va ku hava xo lunga tinsimu ta ku fana na va munhu yimbelela hi mhaka ya vukhongeri leyani ku endleka yini dokodela vukhongeri bya n'wina byi yive kwini byi yime endhawini ya straight ya hikuva ni twisisa swinene leswaku a ni mina a ni nchumu handle ka mutumbuluxi a ni nga ta swi kota leswi hinkwaswo a ni tlharihangi helo a ni no va na vutivi helo ni kotisiwa hi Xikwembu hi swo swi endlaka ku ni rhandza ku yimbelela hi tinghoma ta gospel hi ndlela yaleyo xi nge tshami davulosi ka xi byeriwa hi ndlela leyi xi ka xi byeriwa ku suka davulosi xi nge tshami a hi risimu ri wa 015 297 1855 mi lava ku vutisa xivutiso va yingiseni ka xivutiso xa mi yingiseni nga xi khoma laniwani va xi vutisa ndzhaku nyana vhele ka xivutiso nga ri khale ndzhaku ka risimu leriwani a ri nge fiki makumu nkarhi lutsongo Satan suka la number 14 dokodela number 14 sa mi ri na 14 malembe okay 15 loko hi hlana leyo sungula vhele mi karhi mi kandziseni kusuka ka Nyorex ku fika leyiwani vhele ku ri number 14 suka davulosi a yi thyiwe tani vhele suka davulosi swi mi ngiseni ran'wana u ri ni kombela ku mi ni vutisa dokodela ku ri na
hikwalaho ka yini kusuka ka album ya Nyoresh Xitsonga xa vona xi cincile kwalaya a na mina a ni yima na yena na mina Xitsonga xa vona xi cincile kusuka ka Nyoresh loko va ka tin'wana va sungula ku cinca ngopfungopfu va sungula ka number 3 ku ya henhla xi cinca Xitsonga lexana ku endleka yini dokodela hi mhaka ku ri xi cince hi mhaka ni vutisa kwihi la ku tlareta dokodela a hi na muta dokodela i mhaka ya ku loko ni yimbelele hi Xitsonga xexo xi ka xa le ka number 1 n'wina mi ni vula ku ya xi huma Mozambique swi ku yini ivi mi tsakela mi ni tsakela mara ni ku swi nga ri swona se loko ni to tshika ivi a mi xi lava a ri hayi lo vutisa ku se loko mi stage swi swaka dokodela va mi vitana va ku tata hi tlangela mi fika mi ta yini mi fika mi belela hi ndlela yaleyo ya khale mi fika mi belela la ni yimbelela hi ndlela yaleyo ya khale ni tlhela ni swi khavisa dokodela na problem ya swimming pool le kaya mi nga ni lunghisela no a na ha swi tivi leswiya okay va byeleni va ngiseli ku ri mi tirheni ku lunghisa ti-swimming pool a ni ngo lunghisa a mi tirheni layi a ko ceriwa a ko ceriwa hayi hi man cela hi mavoko ya loko ni vulavula hi timhaka ta vubilidara ni suka kona lomu tirhile na matariyani pfuva daka hoxa xitina mi nge hoxi xitina ku fana na mina loko munhu a ri le henhla leyi a lava ku hoxiwa xitina munhu vitanga ni swi tirhe swinene dokodela fana mi nga mi hleketa loko ku veka nhlokomhaka ta mahungu ni lava ku mi vutisa ku vanhu vo tala loko va karhi va humelela vuton'wini loko va tivula ku va humelerini ku fana na n'wina laha mi nga fika kona ku ya hi mina ni vona mi humelerini dokodela mi nge ni vula mina ku ri mi humelerini ku ya hi mina ni tshama na vayingisi vo tala va pfumela swilo loko kombela mi fika mi hleketa hi nga swi teka nhlokomhaka ta mahungu ku ri n'wina ma ha ri kona Salema a mi fambangi van'wana loko va humelela vuton'wini makumu va rhurha dokodela ma swi tiva sweswo na hayi ka mujaji mina hayi nona a tshama xilungwini n'wina ma ha ri kwale kaya ni la ku ri ka tletla hi vulavula mhaka leyiwani hleketani yona dokodela ndzi ni hleketa yona ni hlamula na sweswi alright va byele hi teka nhlokomhaka ta mahungu va yingisile hi leti nhlokomhaka ta mahungu muhaxi loyi a nga kahle Johannesburg Midrand Tembisa na le Alex I think it's great. Tlheleka na hina u kuma swo tala right now 103.2 FM Makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Chef DJ Brian na DJ Dr. Thomas Chawuke va yisa mahlweni na ngolo wa famba karolo wa famba chef wa famba do vonana ku se makume 25 wa timinete a swi le ni ku ngetelela dokodela xivutiso lexi yani nakambe ku ri n'wina mi kota njhani ku va ku ma tshama Salema na sweswiwani van'wana loko va humelela va fika ka xiyimo xi nga ka xona ntshemba va ta va suke khale ka xigudu ku ta ku nga ha ri na munhu i yini xi endla ku mi tshama le okay hi le kaya leyi xikavana xa mina xi kwalaya Salema ya ivi ni ta kuma support ya ku sungula eka vanhu va le Salema ivi ni ku laha ko kaya se a ni nge swi koti kusuka ni tsutsuma support ni tsutsuma vanhu lava va nga ni kurisa kumbe va ni kurisaka ni ya ni ya tumbela Asantini ni tshika ku tshama na vona ni khensa vona lava nga ni endlaka ku va mina namuntlha ni vona swi fanerile ku swi fa sonke ya mingiseri mi lava dokodela DJ hi vukini ikona dokodela baba mativa hambi ti nga humangi ne loko ni yingisa number 2 na number 6 na number 13 na number 10 so ndzi ku mi humesa leyintshwa se yi nga ha humi okay vulavula na tisi nhlayiso kana hala ya DJ sure xivutiso ya mina ka dokodela i ku hi yona onhela yini mpela hi ku na zama ku xava yin'wana na yin'wana CD hambi to va timbirhi kumbe tinharhu na xava
aka album yini ku komba ku na vanghana va me ve le ku xaveni na vayingiseri ha xava yo onha yini swa ku va ze va hi rivala nga ku se hi lembe kumbe mambirhi ti nga ha humi ti ya huma rini ta ha huma number 35 na swa twala hi khensa ngopfu pesi inkomu DJ thanks ka rate mela ku hlamuriwa moyeni ya va hlamula kumbe va hlamula dokodela ya mara mi hi xilungu nkalala risimu ra rito ra Xitsonga kahle va ri mi perfectionist lava swi tivaka mi teka nkarhi wa n'wina ku endla xilo ku va swa ku xi saseka nga va ku ri swin'wana leswi hoxaka xandla ku swa ku ri mi teka nkarhi wa n'wina swona ngopfu a mi byalela nchumu nto jaha hi ku hlongorisiwa hi vo vayingiseri a ni sweswi va karhi va vulaka sweswi tata Nhlayisi hi ku ni hlongorisa ya tata Nhlayisi relaxa a ti relax tigwenya dokodela a mi gangisa njhani ta khale yi kuma a ku gangisiwa njhani khale baba ntombi a ku rhumeriwa rhumeriwa va sesi va hahani va kokwani sweswiya na xinepe xa munhu nkarhi wun'wani a nga ri yena ivi va vuye na yena kale a ku pfumeriwa loko va ta fika kuma ku yena ni nga n'wi vona xinepeni loyi mara n'wina Mara a mi nga fambi na CD mi kumbe custom yi hoxela ka xikhwama laha mi phela mina loko hi mina leyi mi kasi mina ni wa nkarhi woluya a lo vutisa boka ka dokodela wa malembe mi ri kota album yi nga sungula ya rini hi 1980 yey loko beburiwa mina wa swa ku i khale yeah. yo mara swi tikomba unge kulukumba hi mani ka hina wambirhi sweswi ya no a mi hembi Okay. ya mara se a mi rhumela xinepe ku rhumeriwa ava a ku yi munhu wun'wani ni vula ku a va rhumela hi xinepe hayi n'wina no a mi swi endla ku yini n'wina a ku ri a CD nkarhi lowu a ni ta famba na xikhwameni dokodela ku lava tinhenga timbirhi leti nga tala studio mavhiki lama nga hundza hambi mi to kwata ke a swi na mhaka loko mo A ni kwata kwati mina. twanana saba kusuka hi dokodela swi rin'wanyana yi xivongo xa vona va nga duma lavo tiphata va nga heta a ku ri mani Ya. se loko ku nga ri munhu ku vutisa dokodela na nkani loko mi vulavula ku baba Makhuvela mi tshama mi yimisa voko mi yimisela nqambi yin'wana swa vuton'wini bya n'wina i wun'we a nga dlayini a nga biwa no va swi basiseli ku ri ano a ni ku ze mi nga ni swi vula dokodela ku ri ku a ku ri ni kula mina va ku hayi Makhuvela na xinyori va khomane mavoko hesu mara va swi basiseni Na swi tiva na mina. ma swi tiva na Ah, ni n'wina swi tiva a ni ngopfu. chava ku vutisa xivutiso lexi va swi tiva mara se na na xivutiso dokodela va ra hi ntiyiso va Makhuvela swi no humelelani. a hi ntiyiso a swi sukela kwini mara a ni swi tivi. mahungu lama za fika kwalaya phela kahle mi tikuma kahle mi ri munhu wo rhula mani kahle tin'wani ti hasahasa exikarhi ka hina tiqambi ku vulavula ntiyiso ti vangiwa hi n'wina vayingiseri kumbe vaseketeri hi ku khanda switori nje swo ka swi nga hanyi ya xi nga hanyangi xitori lexi phela ene xi fika xi va na bembele rin'wana rikulu ngopfu xi twala tiko a na leswi swo biha hi swo swi hangalakaka ngopfu ina um dokodela Matendla u fambe hi number 6 i koko wa mina Makhuvela hey u teke nkarhi ku vuya Matendla u ya vuya hi number 18 ene loko a vuya ka number 18 manjeni a ri njhani a ha ri Matendla a nyaka a nyaka pfele vatswari swi nga ti ri yimbelela hi ndlela leya lani ku va ri u nwa khasela hayi ko nyaka pfala vona u nyaka pfele a twa ku va ri vona u nwa khasele hi jaka i mani Matendla dokodela Matendla i mani Matendla kwa a nga kona ko mavito tlevulani ke swi munhu hatwa kahle kahle ko va na munhu loyi a hanyaka wa swesweswo ya mara ku ba nkarhi dokodela n'wina mi tikuma mi kwata nkarhi wun'wanyani ivi loko mi kwata mi nghena studio mi yimbelela hi munhu un'wana ka mi kwatisa aka a swi koteki mi sure ni sure okay hey je kwala okay matimansimu leri ne
kombela ku tiva ku endleke yini endzhaku ka rona risimu leri mahungu ya risimu leri a mi tivi dokodela na n'wina leriwani kumbe swi fana sweswo swa makhuvele na swona loko ku ri na rhuma ya rona ni kombela ku yi tiva a ni se yi twa ya va ri no ku ri na swin'wana leswi swi mikwatisini ku fana na le ka leri risimu leriwani a ni tikumbe a ri tsundzuka rona ke ri ka namba 20 leriwani wa ku ri tlanga risimu tivira ka miyima mi ku hoyi mukamerini leriwani mi tlanga risimu leti ti hlayile leriwani va ri emalamuleni va ri tsundzuka na rona rona ri vuriwa ku yini ya no after mhaka loko ku ri wa mi Steve to xa kwala dokodela a ni ri leriwa va ri leriwana a ri kongome ka un'wana munhu ri n'wi fikela mara ri nga n'wi fikeli kahle ivi na hi ya hlamula okay a ni twangi na yo nhlamulo ya kona a mi kumangi kona a mi kumangi nhlamulo ya kona a ni ta mi rhumela rona ka WhatsApp ni ta mi WhatsApp na lera ro sungula lera vanhu va ri a ku ri na nhlengeletano kun'wana dokodela ivi makumu un'wana ta fika kwalaya a ndlongu na mali ivi mi ku ya ta n'wi komba loyi ivi mi ku ngo kupfa na makhathana ku famba u na yini a hi ntiyiso dokodela mi lo tselela nghoma n'wina ntsena ku kombisa vutomi ntsena ya loko u fumbarerile va lavaya va u nga kusuhi na vona va nga fumbarelangiki ya ti ringanisi na vona mina xiphiqo na vanhu lava nga ti khomeki kahle loko va ri na mali dokodela ni vona ka number 10 hi Jim na Jack mi va byerini vana mi va hi ma byeri timhaka ma ivi mitlhela loko mi twa u nga va swi twangi mi va phinda futi le ka bangi stulu le ka number 17 kahle a hi ku va na xiphiqo na vona i ku va dyondzisa i ku dyondzisa munhu un'wana na un'wana ya ku vutomi byo fanele byi va so byi nga vi so vutomi byi fanele byi va lebyi byi amukelekaka ya a rixakeni okay va ro sungula vatsonga mi vatwangi va yingiseri we mi tikhoma mi nga na swa n'wina va ku ta phinda futi va ta ni twa la va dzudzeka ne dokodela siku leri mi nga kuma mahungu ya ku va nkarhi lowutsongo va Xikwembu na mi nga kuma mahungu ya ku ri va tiva na ta ngeterisa ku yini vanhu va Xikwembu na dokodela loko va mi kuma mahungu ya ku ri va la ku mi xixima tanihi dokodela a ku ri mi kuma mahungu lama mi ri kwini a ku endleka a ni ri kaya va lo ta va kulukumba lama a ku 2010 va tisa papila a ni swi teka simple ivi ni yimela siku na nkarhi ni kuma ku mpela swa humelela swihumeleri leswi tetaniya naswona swi teke simple ku swi fikelela ku ya endliwa ntlangu lowu ya wukulu wa ku tlangela endhawini leriwani ni tsakile swi ni khome kahle swinene ene swa ha mi tsakisa na namuntlha swa ha ni tsakisa loko munhu o fika ta na rin'wana loko munhu o ta loko munhu o fika a mbula dok a ku wa ku no Thomas Chauke kumbe munhu a nga swi tivi ku ri mi le ka xiyimo xa ku va mi vuriwa dokodela a fika a bula dok a ku i Thomas Chauke se hina swi rimini hina ha swi koti ku va hi nga ha swi vuli munhu a fika a mbula a fika Thomas Chauke a nga vuli dokodela swi mi khoma njhani swi susa yini ka mina a susi nchumu mara matsaka loko a mbula tani ku ri dokodela a hi mina a ku dokodela madoda dokodela ku endleka yini loko munhu mi karhi mi tshamini mi logo mi karhi mi ri kaya kumbexana mi karhi mi wisini mi karhi studio mi ngisele radio ivi mi twa munhu un'wana a yimbelela ku fana na Dr. Thomas Chauke swi mi endla yini i photocopy photocopy mara swi ku endleka yini ka n'wina one promoter ni ri one promoter matsaka makwata na tsaka loko ndzi ni ku one promoter swi vula ku na tsaka a ni nga rivaleki hikokwalaho ka kahle u teka leswi swi nga swa yena nyika mina indirect a nga le ku swi voneni yena loko vulavula hi number 21 laniwani ngeteka mikiseri leyiwani minjhani mpfula njhani Brian hi pfukile minjhani na ku na risimu rin'wana mi nga ni bela rona na sweswi ra ha ri question mark leri laka number 20 ro va kaya va ze va huma mahlamuleni a swi endli njhani ndzi tana ni ehleketeleni laka number 20 i number 20 kumbexana mintlhantlhela rona ri twisisa ku ri va kaya va ze va huma mahlamuleni a vo hlupheka a vo la ntirho kumbe njhani
Okay. Okay, ikezini baba. Okay. Khensani tata. Inkomo. A ku ri ku teka swimunhuhatwa swimbirhi Ya. mhani na n'wana ni teka mhani ni va veka laha ku ri mhani lava va nga pfumala na n'wana a nga la ni va burisa Loko mi va nghena bula hi malamula walawo mhani sweswo Dokotela, loko mi tshama mi nghena studio ku sungula yini ku sungula loko mi endla risimu ku sungula yini mi tsala hansi ku sungula katara kumbe ku sungula keyboard hi ku tinsimu ta vona ta ndzhaku number 1 u nga yi nga ri na keyboard ni na number 2 yi nga ri na keyboard ku tswala kahle ka number 3 keyboard liyani kana ka nyora xa yi nga ri kona keyboard loko mi nghena studio dokotela mi sungula njhani ku endla risimu okay swa dependa ku ni nghenisa ku yini a studio ni nghena ni fika ni khoma yini xo sungula nkarhi wun'wana loko no fika ni khoma katara sweswi ni nge rhythm ya leyi risimu nkarhi wun'wana yani ya khoma base a ni languta ku ri ya tlangiwa base swinene ngopfu base swinene ngopfu hi rini risimu mi ri tsundzuka laha mi nga tlanga base kona leriya ra ku ni rivele dokotela leriya ra ku kwata u rahana maribs tlanga n'wina base na xiganga xiganga ku tlanga n'wina ivi nkarhi wun'wana ni ya masiku lawa ni ringeta na keyboard hayi mani hi kunene se swi ya hi ku ni nghena ni fika ni khoma yini a studio ku sungula mi swi vula yini leswi mi nga na swona dokotela i nyiko i va le hansi kumbe swilo dyondzeriwa xikwembu lexi ni tshamaka ni karhi ni xi kumbuka minkarhi yo tala ya i nyiko a mi lava ku yi tlangelanyana na yi navela katara leyi mi tlhela mi yi tlanga futi dokotela leya xiganga leyi yin'wana na yin'wana vo tlanga hayi mi nga tlanga xiganga mi xi tima xiganga lexi xi ta yi bayizisa tlangani yin'wana dokotela a mi na yin'wana leyintshwa leyi mi nga yi tlangelaka mintshwa yo va nga yi tivi dokotela va ta yi tivo va nga yi tivo so risimu leri ra mina rero mani tarana rona futhi dokotela vuyani kotana na rona dokotela sorry ku chaya n'wina dokotela xikabya lexi kole yoxa vingiserile loyi dokotela yano ina valava epfukini kambe ku vutisanyana switsongonyana nqambi ku zi ku va na rhumanyana ya ni kombela ku vutisa switsongonyana ku lava Soul Brothers ni twimi ku ma va favor onge va zi va va na ku tsakela swinene ka mathonsi na ku tlanga bass guitar and xo gina maxi lexi na ku xivutisa i ku a mi swi koti ku endla ti-remix ta tingoma leta khale na ti tlangiwa hi ximanjemanje nga ku swi nga saseka ku tlula mpimo tetiya from ximatata tetiya okay hi ximanjemanje mi ti pfuxelela a ti rhandza swinene a mi nge vuli ku se ni lo heleriwa no mi nge heleliwi that's mi va doctor mi nge heleliwi na khensa ku twa sweswo na khensa kambe lexin'wana xi vutisa va te yini xa ku ri a va la ku lomba mathonsi va Soul Brothers aya a hi swona ne hi sweswi ni nga vula ni ku leswaku biya vanhu va leswiwani khanda swilo a ntiyiso leswiya a hi ntiyiso dokotela a ntiyiso na swintsongo no n'wi tiva va n'wi tivangi ku vulavula ntiyiso munhu wa xikwembu ne hayi mi lava ku ri ndzhaka wa Dr. Thomas Chauke wu yima hi rihlanguti rini dokotela mi le ku dyondziseni ka van'wanyana mi le ku kombeni van'wanyana ku ri hakunene swi endlisiwa ku yini swilo leswiwani dokotela okay xivutiso xa kahle ni khensa ngopfu ni muti lowuya i muti wa leswi ni nga tshama ni ku swi suka ngatini swi ya ngatini na mina a ni nga swi twi ku no pfuleteriwa ku ni vulavula swilo leswi swi nga ta humelelaku swi le ku humeleleni la mutini muti lowuya i muti lowu nga na nyiko swinene kambe mali lexi tlangaka tara masiku lama lexi xo fana na tlanga mani va ri xi vitanaka xibobo xibobo a fanele ku xi hi ku a swi ta ku ra xi a ndzaka vitana xa yi tlanga ka tara ya
se kuna Xibobo, kuna Themba, kuna Theo, kuna Sobo. Ku va na n'wana Themba. mi le va komba vanhu lava kumbe mi lo hlamala n'wina mo ku yi Ni lo hlamala. Vafana lava. Loko chaya risimu ra mina. dokodela mi nge ku sungula A swi koti. loko chaya risimu ra n'wina ri huma Onge mina. Se kuna nyiko ya matimba swinene la mutini. Ya. Xikwembu ya. Masagwadi ya n'wina ma ha tsundzuka dokodela kumbe a swa ha mi yini nchumu leswi ya swa Masagwadi. No swa ni endla na malawa. Na malavetela swinene. No kuma tsundzuka nge matsundzuki kambe sweswinyana na ku ya ku Masagwadi a Kimberley. Ni titwe ni tsake swinene. Na malawa loko mi ri na wona mati. Loko hi tilani languta vulavisisi bya ku nga dokodela ni tshemba swi nga va swi tluri nganiwani se loko tisama onge 17 loko ni tsundzuka ti-SATMA tinharhu ti-XMA Xitsonga Music Awards ti nga va ti endla 10 kumbe 11 kun'wana kwalayani vhele mi xiximiwa hi masipala wa Vhembe, mi xiximiwa hi Mopani, mi xiximiwa hi office ya premier ya le KwaZulu-Natal na ya president ra tlhelo na premier wa kwala kaya. mi ya veka kwini Masagwadi lama? Ya ndhawu yi tele ngopfu leyi. Yi tele. Na n'wana mi ya pfalele studio a ya ha humi no huma laya. A fanele nga vulangi leswi va nga ta va ta faya ne. Dokodela i yini lexi mi la ta ku ri hi xi tiva kumbexana hi xi tivi hi n'wina i yini lexi hi nga xi tiveki Dr. Thomas Chauke? Lexi mi nga xi tivi i ku ni le ku humeseni ka number 35. Yi huma rini dokodela a va lava ku twa sweswo va yingiseri a ni va nyika nkarhi va yingiseri na va ta yi khomela swi ta tikomba ne? No a ni vuli ku swi ta tikomba ndo yimela siku na nkarhi na vhiki na n'hweti ku twa hi record company yi release-wa rini hi laha se ni nga ta yi humesela erivaleni na mina ke ni byela n'wina va ti-wireless ni byela vaseketeri. Eric Ndlovu u ri xivutiso eka Dr. Thomas Chauke ku na risimu ra Jana Muzika ri mi khoma njhani ke mi swi ri ni khoma ku saseka swinene ngopfu ri lavi ku ni release le loko a ni twisa ri nga se za ri huma risimu leri ri kahle ngopfu a hi ri giyani loko va mi twisani a hi ri giyani Dr. loko mi humesa ximatsi number 21 nje a swi twala tani hi n'wana loyi a nga 21 years kumbe a ni titwa ni ri powerful. A swi twala ku ri mina 21 years well a ni nyikiwe na xikhiya xa 21 years na cover ya kona fele ina xikhiyana rin'wana ni rhandza ka risimu kusuka na va 21 dokodela hi leriwa swi twanana ka leyi taku ya number 35 ku endleka yini dokodela yi hambana njhani na letin'wanyani kumbe a yi hambani ngopfu kumbe ku endleka yini? A ni nge vuli timhaka ta ku hambana kumbe tinyana mara dokodela ni layiwe ngopfu. Hi nga famba dokodela kombela ku hi nga si famba ka teka mingi nongo nkarhi lowu fambile a ku nga ri awara so mi njhani? Dr. Thomas Chauke Papa mativa ni vulavula na Maxakadzi Cedric ka Madobi. Hi swona baba Mwanati. Ni rhandza ku ri ni rhandza n'wina ni tenda ta tinsimu ta n'wina swinene. Na khensa swinene. Ni swi tiva ku ni nga ku yini. Xikwembu a xi ni hlayisi ku ya mahlweni. Amen. Inkomu swinene okay mikisi rin'wana futhi ri rhumile hungu leri ra ku ri na mahleketa nkarhi wun'wana ku swa ku ri mi nga ha simeka Dr. Thomas Chauke Foundation ku va mi dyondzisa vanhu okay va ri yi kona hi ndlela swi tele swivutiso leswiwana laha swi tivula swi dokodela kasi mo yini kasi why loko n'wina laha mi khoma kona i yini ntlema va ti ni tirhisa murhi loko ni endla tivhidiyo kumbexana na n'we mi tirhisa murhi nge ni nga tangi va ri va kombela album ya Xingondo 2 izaza xa ka tinonga va ri va yi kombela yi twala kahle ngopfu loko mi chaya Xingondo ya va ri va kombela kumbexana mi nga nkarhi na nkarhi mi nga tlhela studio exikarhi loyi na wona u na mona i mani wa Dennis ya hundzeriwile mi nga endla nkarhi lowu taka byela na dokodela ku ri va chaya futhi katara na mina vula swona dokodela a hi na kombela na mina dokodela vona ni nkarhi woluwa u ri awara nharhu sure nkarhi wa twa
teka kwini n'wana ngo swi tele ni lava ku swi vutisa dokodela a swi heti swi herile nkarhi wu fambile vativa mara na akhensa dokodela ku va mi teke nkarhi wa n'wina mi ta studio a swi ta ku mi busy ngopfu mi busy ku va karhi mi tirha na album ya n'wina sweswiwani se vanhu lava nga va se va kwatini ku tele na la studio va nga va yime va fastere leswiyani a khensisani ngopfu vayingiseri mi va byela yini dokodela a famba ni khensa swinene ka vayingiseri hinkwavo lava nga yingisela hi nkarhi wa sweswi ni khensa ngopfu seketelo wa vona na ku va tshembisa swinene album ya Ximatsa sa number 35 yi le ku teni a ri nga heli lembe yi nga humangi yi vuriwa yini yi vuriwa Ximatsa sa number 35 a ni Ximatsa number 35 yi va na vito dokodela yi vuriwa Ximatsa sa number 35 ya until nyani ya tana hinkwaswo leswi nga tshamiseka ke se ni khensa swinene ka vaseketeri hinkwavo mi nga heleni matimba a ni tshikangi ku fana leswi swi vulavuriwaka ku ni tshikile van'wani va ku yi kwatile yini swi ku yini hayi ku hava hinkwaswo sweswo album ya n'wina a yo ka ku nga si fika nkarhi wa yona se wu fikele ya ta siku ra ka WhatsApp leri dokodela famba hi rona Martiva muzwe yes vayingiseri mi ta yi khomela khense ngopfu ku rambiwa la studio musa ya mi kwatisanga muzwe hayi khani okay ni kwatisiwa hi nkarhi wu nga wutsongo khense ngopfu Afrika-Dzonga emnyamati ngiqethe makula nkonzo ri hey ehlangana muzungu loko richa vhele hi dzumba na vakhale hi ndlela leyiwani hi giveta xiphemu xa nongonoko hi ndlela leyiwani Afrika-Dzonga hi famba hi ndlela leyi Malamulele Sasela Mars Toyendo 91.3 FM Makombandlela